लिपांगु इले कोरोना संक्रमण डरे छु भटी पादुसेली सरकार सोनेगले निषेध आज्ञा थपियाना छु छु क्षेत्र छसुगुदु सरकार कडा रूप निषेध आज्ञा लागू यागु nye न्यानो लिपा सोनेगया स्थानीय जिल्ला प्रशासन यल व खोपया निर्णय कथ स्मार्ट लकडाउन तगु ख थथे स्मार्ट लकडाउन तयव थनी निसे निजी सवारी साधन भाडा या ट्याक्सी सञ्चालन लिसे छु पस चाकेगु नीति उज बिउगुदु सवारी साधन या हके जोर बिजोर लागु जुगु दुसा आइतबा मंगलबा व बिबा सुत सिया छिन्छता इनिसे हिन सिया पेता इ तकनु थलबल अटोमोबाइल्स विद्युतीय सामान्य पस चाके दैगु जुगुदु अथे सोमबार बुधबार व शुक्रबार सुतसिया छिन्छता इलिसे पेता इ तक शपिङ मल काप लाका पर्सी कस्मेटिक फ्यान्सी टेलरिङ पस चाके दैगु जुगुदु अथे नसाजोल दुरु सफु लगायत पस सुतसिया छिन्छता इ तक जक चाके दै थासा रेस्टुरेन्ट होटल तेस टेक अवे व होम डेलिभरी चक यादै हार्डवेयर पसत न्या निथ सुत सिया छिन्छता इ निसे सनिलया खुता इ तक चाकेदै अथे शनिबार धासा मज्जी मगागु पसत बाइक चाकेदै मकु सरकारी व सार्वजनिक संस्थान या जाकुथी सीमित कर्मचारी तयाजक सञ्चालन या त उज बिउगुदु हथे सरकार तगु जोर बिजोर लिसे समय सीमा व पोछिना तगु दि बाहेक मेगु दि खुनु पस चाकल थासा कानुन बमोजिम कारबाही याइगु जुगुदु कोरोना भयावह मचागुली स्वास्थ्य विज्ञ स्थानीय प्रशासन व स्थानीय सरकार अझन मजी मगागु जाख बाहेक छेन पिहा मओने त व पिहा ओने मासा न उच्चतम सतर्कता नाले त इनाप यागुदु अथे स्थानीय प्रशासन धासा कोरोना विरुद्ध लुआ त जनचेतना या जाजन ह्याका चोमुदु